Mazina yanje nitwa Musabanganje Arno, niga kuri KFTV, niga filmmaking and TV production. Mpamvu yatumye na applyinga kuri KFTV nuko kuva ndi muto zari inzozi zanje zo kuba nawe mu filmmaker cyangwa mu director, nkumva ndabikunze ariko sinari mfise notion na nkeye yo kuba nabikora. Nibwo naje kuja kuri social media mbona link ya filmmaking nda applyinga kuri KFTV ngiraga amahirwe barafata. Kuva ngeze kuri KFTV school namenye ibintu byinshi cyane kuko naje kubijanye na filmmaking ataki na kimwe ashoboye, ariko kugeza ubu ngubu maze kumenya ku editinga, ku install amaright no kuyakontrola nkayahuza na kamera, maze kumenya gufotora, mbese maze kumenya ibintu byinshi cyane kubijanye na filmmaking. Byose nabikuye muri KFTV. Ikijanye no hanze gusohoka nimara gusoza kwiga muri KFTV ndateganya kuzakora umushinga wanje, nkaja ku isoko nk'umurimo nk'abandi, nkikorera utwanje, nkakora nk'amafilme cyangwa se amakomedi cyangwa nkeditinga indirimbo z'abandi bantu kugira ngo niteze imbere, nteze imbere igihugu na societe muri rusange.